pikir kena sardi. Cau nak manjit itu pedih nek. Lo kau boleh mancing itu agang. Lo ka manjit itu sugi nek. Kecarana lo kau mancing tersogi. Naliw aku kutu lo kemapalau. Namo aga di zaman nek de tak nule matujung. Cau nak sedih mandre terasi bapak je. Beli sehat. Kasardi de meto gagas ukur umon rolino. Mega to kunrak lo mandre de gini samandre. Lo sisa ka pula medene. Mega pidi ku tapo kalisu. Ko bawa na sardi. Cau nak sedih pengajari ko. Aja malah bukan nak sardi. Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amala lisu. Asa con mancing di fadi nama fadi mau payah Melupu ka nek. Makanya kalau kau mede pikir iki jalo aja mentapa mede. Melupu mana nek napu sesaleku. Tama na. Ditalagan ande nek Dewan na sunak sardi pawasan de mulo lisu. Alana pala nek di muli masebu. Loko ka melimi, pa melupu ka sedih. Jalo hole tangan ko na sardi kamo pa kada nagagaga. Benar ko na Andre. Benar aja. Nanti kulit kota oke na. Ya dia tonoy sama baca. Oh sardi, lo kau jalan apa dako? Iya nek, magai. Baca sih gaya na sardi bayar dia suka baca. Baca sih kena sardi. Harta karun. Hah? Harta karun? Baca di kantor mana? Harta karun. Hah? Harta karun na sardi? So gini tuh, dari tuh mana begini terasi. Tapi na oras mo beli ni pamajik ko jekko tahe. Kalung-kalu. Kesannya nga bela na yang penting so giki. Loko na pala mene, loko ko sampai. Jadi timing ko nek. Gampang itu, begitu ko bangun naman li. Ano pala ito? Banget so na majama masa sasarasem pak def gadi runtu mesiri kasri ko dulu kalau aja kasapa di pinjaman itu di windreng kuni itu dulu ya manja belo jadi telu 6 10. Hei, dia udah bilang mana ini? Bila di situ orang poleng. Kebetul di mundi, temal di. Kita tuh dulu lah. Wasle serak sempa Mundi, indra nggak 50. Aku mau rokok. OMG, hello. Hari gini, dokumen ready dulu lah. Kesian deh lo. 10 sebu mundi. Onru tuh dulu lah. Pokoknya jok lanjut jam aku. Dadah. Allah, dia yang cocok ya. Biar tuh jok kesapa aja mah.
sardi karena tak kata loko. Jola sawit nek. Ini. Tanya pokoknya nek. Kebetulan aku tuh kata loko. Ya wana batalok po nek dilebeki. Mata ko na aja kena sardi, mulai kan deh pak kak. Di nama carewe nek kalau kurun tuh harta karung. Aku namai. Biasa cebok keliling, tarif beda-beda. Biasa cebok keliling, tarif beda-beda. Biasa cebok keliling, tarif beda-beda. Biasa cebok keliling. Dek, mau dicebok? Belum beres saya om. Pergi dulu berak, Dek. Nanti aku yang cebok kamu. Beres apa om? Di Delo Jambang. Mesurki Jok Jambang. Tarme ketemu ah, napa kole sumai? Ya bisa kok. Alhamdulillah, tak kau udah tenita kak. Menyamat tuh nyawami ko pati ma. Papolo ko selalu si malak kay mo. Diganya mo bonde sumi pa chapu badi pa para kise di poli makka. Ko chapu di pati ma malamma no kibawa ko pangempang makare masang-sango kasi dui. Iya bonde sumi de ulen no kue puje pak kono ka kue puje makate mana leku he. Masa sisi mana alergi ka kon we puje. Mana ko iklono ko pa je pati ma. Matanalak kay mo. Kuya bonde sumi dek sinulak ke kuno ngempang pada de sehat. Kasi ni pati ma den ule mapalaong lakay mo. Yang penting kami dita. Macepuang Terbawal sukru bonde sumi pak kami wala pol Sulawesi. Namo denul 5 palo yang penting silo meka air dale macet wangi. Pada cengi tung ketungka na lakay mo pati ma. Pali waktu resa ko digalakay. Pakana ya kasih heu rasakan nih. Iya bonde some upede ceng tung kana laki ku namo diganul lebih gau teteu saya sayang. Bilang apa nih? Hei bonde some telolok indo logo meresa bingku taroe. Lo kapalo ko matulong, pamapatulog rayano ko rohe. Hei bonde some manang ka indo logo masa lolok matulo na makundray. Diyaw sa ugoray. Eh dalago, telolok ka meresa bingku. Kamu nanya, bertanya-tanya. Pare po may indologo dito nay. Galo pa bahasana. Iya bonde some peraan pindo logo medeni pule. Yo, antu. Maju putahan apa tak bonde some nek? Ini kono tuh gati pak nih setengah mereka karo kesapaan aja Riki. Eli no bata tanjok pimping. Dia menagagat cumpa nak darana sedih mua. Atullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah. Joko, mana apa kerja kamu? Surat ke Jambang, dari 5 bisa. Asuransi 3 hutang. Astagfirullah Joko. Dia nama rako keropa na Joko. Dia nama rako, aku kata es batu. Liwa ni jemang iro Joko. Anang ka keropa na natapang es batu. Sardi, dapat istirahat. Kundo piolo nek. Iwana batang dia lepas istirahat. Pupu nenek, tindro sih kok. Nek, mana kau tindro kau metelade. Bela mau putar lo di joka ye. Nek. Ada malah teduh karena sardi. Eta bolu nih lari tindroku. Doko kesugia tuh dek.
Loh, kata sogi pacona manci sepedi. Aku nama tuh. Oh Joko, dia melok di bisai. Oh kebetulan dulu lah, buka kancipi bukan, dia boleh mak bisa. Nyambat tede kok ga atau joli kok? Beda memang ga wajahnya dulu lah. Beda tuh. Kok joli cede bar faku wai. Kok jambat tede megan faku hamalita. Jaga memang we di wajah dulu lah. Payah joli-joli ke. Oh kok joli sanu aja na. Si sebu aseratuna sebelum serah. Mereka ganjil dulu lah, mereka dempagan dua sebu. Mak memang iya pengusaha. Si sebu aseratuna sebelum serah. Papa dekat Cina. Bisa nagati merakon ya. Priolom kalau Joko. Koro Joko. Tuh dan Joko, lo kudu bisa tuh deh. Paket siaga lo malah. Angkat tuh paket sika, angkat tuh paket jaka, angkat tuh paket parfum. Pakai jari dulu lah, so kami minta sikat. Siap lo Joko. Litep tuh temu, makar kita enter joli. Joli terdekat dulu lah. Pipi kok kena kue. Betul dulu lah. Musul itu aja nih Joko. Pajambat terde kok pele. Masa joli. Iya dulu lah, tenan no teteku aja. Pak kamu jangan pele. Pak asal sini. Tapi dulu lah, alin susun lah. Pak acaran lo kemarin ke pasusun Joko. Sedangkan lagi dia gene. Alin itu dulu lah, siko Pak wajah mua. Pura deh meton bisa kok sama Joko. Kau dia adimu jangan pakai jasa. Pokoknya asal reng mau dibawrim ketambah. Coba ikut dulu lah, terima kasih. Istirahat di jalan nih, teko ka seding. Nek, bener ku macet ke kalau ke Jambang. Makece kan asar di bakal letak kuriku kuturan rapo kama betu tuh. Kalau tahu sih ku mah betul nih, masau. Mace ku tuh lah bebe, ya nama tuh liwat pediku. Waletan nih, dia di saya ku dingin dipesain Pak Jagru. Amat kau lah bebe, jangan sampai wapesang itu mau Pak Jaguru. Ku nenek mah bong ki mah kita pemendek situ tensina 150 per 80. Ini macam ini, serani dulu. Ciri-ciri jangan tuh nak sari yang bilang apa kan? Suka kan asar deh? Penyenek, Weh, penyenek, weh. penyenek jenis dulu aja lo nih aku nitai. Oh kampus 10 kilo bela nih. Maga ni pala nasa din naman nakatona sa dingin na dito nagawit eh. Todo no mulai po ne magamit di mati wai. Darule pala bebe, tanya ka aso la bebe. Jini mino ne ko di melang ali po dodong. Amat ko na la bebe, ramalatin sa dinguluko. Kada na ka matak ko na sardi. Paja na ne. Papada nila, dyan pala joke ka pa. Kam na de di ron to na mawani, na beta kito tayo malay. Ko to boleh joko ni.
suruh itu nasar di nih kami tahu ya. Pakai dong. Cewek. Tarik dulu juga. Nek, te lolok ka. Tanyi tu lalang eh. Tanyi lalang eh. Ya hilang ya. Tanyi tu lalang eh, Nek. Kanyi patunjuk na eh. Aro, ini he, juku kuduk ye. Jadi mundur ka nasar di. Mundur ko tu Nek. Aku maju ko, dia tunjuk ko ni. Dia ko yolo ko. Tak aja lah lebih pada ulan no. Makan aja macua. Karena ganti he. Lebih ke sisi dulu. Mau masak tengah aku tuh. Oh mure, purni jambang. Purni jambang, ya habis seki. Ai deh, gaga mure. Pada kaki do. Biasa cebok keliling. Tarif beda-beda. Des digagun guran jemangnya. Pada adik ladi. Nih. Anti goter. Ini ke jasa cebok keliling. Jasa cebok keliling, tarif beda-beda. Jasa cebok keliling. Mondi taruh. Mesa nilai na mondi mapa kerja maku. Yang penting halal daripada digau jama. Wah, semenjem-menjem aku, menjem pijamamu. Maga metu kau pakai jama mondi. Yang penting dia tu apa ngah? Makana dulu lah. Aja mampu ngemele ka biasa. Nah dega jauh-jauh aja mami tuh. Papa ada perakange. Lele maktani urina tuh. Hei mondi, aja mapa ka perkange. Sana memang iso pelong. Ih, macam perakange. Gelok dita. Hei mondi, percaya yang timumu. Payes soy. Talunya na dar pura kubisai. Kenya to another si poe dulu lah. Irlum kue. Hei mondi, perlu misa cede. Iru bisa dendre, ir kembar telu. Anak-anak mbok dale, terus gini tanjau pimping. Lo ku misa siang mereka, si itu setengah. Oh dulu lah. Oh dikacau lah tuh baja. Baru curah ada cerita. Mana kalau kau mondi, agaknya lucu. Hei dulu lah. Perlu misal cede. Ir anak-anak mbok dale kembar telu Seman benco mana seding. Mondi, emosi kak sedih mentaro. Mana kemis semana si anak nambo dale benco mana? Nak pura apa sih sengulumu? Marulah, apa tujumu? Bicu lapo, gue mana ngapain bahasamu? Teknuku. Hi, maceto, ampole betul kange. Macisen tu mana kenanging, melutuh apa sejange. Dula, andai kada sepiseng. Buruan lah mau ngempang Papan rabuka. Ah iya, apa gara-gara Itu pecal ada kan anaknya? aja nih mai. Jadi deh. Hei. Mapa kermu tu balik culemu. Ampun Dula. Makana jaman so jago, ampoleng. Makala kayak sedula, pemeng lah. Iya kombo, opi ceng bapak aku. Dok bapak aku tepanmu. Sana met dolan kamu menang, ampol ibu tekeng. Pada ami kamu. Deu tahu. Suruh pak gana apa batenuna.
Apit sama ko, dia tahu ku. Kalau tokmu, apalagi ku nenekmu. Allah, kelalen nak. Dilolokin dologok. Lo kalau kemakai lah Mirita. Ya kuno mene, jeng betul-betul nene Rita, kamu di dirati rodo na wani. Jadi cocok udah bacarin dulu, aku curiga tak sedih. Jadi kasi kami ka nila rin sama, Sardi. Itu kagak aku mace. Naku na pala kati, ako dito sa akas. Uy, nak Sardi, kami karo batak campa he. Itan di sagap kita mo. Ini. Kopi itu ki jengkan ap dirati rodo bata cempai. Mene aceri kak. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, itu. 7. Tapeliwa 2 senti nek. Mundur ka tiada? 1. 1. Tapeliwa sini. Maju ka tiada? 2. 2. Tapeliwa sini. Mundur ka tiada? 3. 3. Tapeliwa sini. Maju ka tiada? 4. 4. Tapeliwa sini. Kaya dia cara mana Sardi? Warki maju, mundur, war maju, mundur, war maju, mundur. Kap kita anu na punya nek. Logo gusto gitu dek. Loh, kak tuh so gila bebek. Awe tuh nek. Alam itu bengkong eh. Sige na lu di bengkong punya nek. Itu dulu kita. Oh 2 jaka aku lagi. Sedih. 2. Tuh nih. Sili kali untuk buka sedihnya nih. Kali boleh. Kali kai, mau dia sedih kongkeku. Dia kongkeku. Nek, suge nih nek. Di baru kalau bebe, nangkring kita we. Berenung kan nek. Akan ulai mendekati. Nek, bukannya tuh deh pak. Aja nih kau buka lah bebe, mencilaka jarimu. Ya pak bukai. Nah kesini kalian asal nih. Silakan dibuka nek. Nek, mana ke buku-buku nek? Nulai ko lala na buku-buku lawan na. Bukan ganti nek. Oke, tak balik sana na Sardi. Baca ni pula ganti nek. Dewe sama baca lah bebe. Ala ni paling ini ya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh makna. Iya pak na. Komelo ko sogi, apalok ko aja harta karun muharap. Jangan sampai pada ko bali boleh mate gara-gara harta karun. Lele makai napito ula bolong bato luna.
tertanda Ambok Sape. Wih, berani betul lah tuh nasar di. Wih, betul ya. Ternyata toku ya nek, laki nenek. Cocok nih itu lebuntu, latokmu, lakaiku itu. Wedi betul ya. Tadi siapa apa di runtuh buku-buku balik sana. Erindra yang kedua ni warung agan lu dua jarang nagagal kirun tu harta karung Apa mulan ke pagilin daw sebab po na.